Twakomera amashimaje cyane abaririmbyi baburi cyo bakora bakakwararaza wagira ushitse bikabababaza bakarondera ikintu cyo kwangaza ariko Imana nayo ikagumira maramaza kuvuga nabi ntibisabura runini hari abajama mwicaranye umwanya munini umengo nimbwa zabarigase ku rurimi hayayaya hayayaya kundwa hayayaya wagize neza hayayaya kundwa hayayaya wagize neza. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Pewe sifa Mungu wetu, ndirimbo yitwa Pewe sifa kuva hariya muri Mukemwema kwaya, ni kwaya mu gihugu ca Tanzania. Murabazi bano baririmbye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Murabibuka mu ndirimbo yamenyekanye cyane bise Mukemwema natakayemona. Iyi ni imwe mu ndirimbo zabo nahisemo kubazanira ino ndirimbo itwinjiza mu bwiza bw'Imana, dushima Imana. Mwe yadusabye indirimbo Mukemwema, turaza kwibaronderera bibaye ngo batuyimaje no kwivugiriza muhira, so turabikora nta ngorane, tuba turi kumwe. No ndirimbo yitwa Pewe sifa, mano bakari indirimbo nziza cyane yuzuye ubuntu bw'Imana. Bano bantu ni bake bayizi kuko zino ndirimbo zaririmbwe mu myaka ihetse, twebwe abantu bakera gusa nitwe dusanga tugerageza kuzimenya, ariko turazizana kugira ngo zifashe na runo rwaruka rutari rutsizi ruzimenye. Nawe ndazi kutari bwayumve cyangwa hari wayeheruka kera, ariko ku nshuro ya mbere turayizanye muri Tarisisi Hope Ministry TV. Indirimbo ni Pewe sifa va muri Mukemwema kwaya, kuva mu gihugu ca Tanzania ari Kasulu mkoa wa Kigoma. Ni prote turakingiwe Mr. Paul Mr. We nk'ibisanzwe kuri mikro ya mbere. Eko ndabibutse ko tuje muri show, tubibutsa ko tukiri muri season ya kabiri, episode ni 10. Ngarutse ku ruhande rwanje rw'ibafundi kumwe na Safi. Safi tukuramutse. Ego nawasalimia nyinyi wote katika jina la Yesu Kristo. Nawasalimu nyinyi wote, nawapenda sana. Asante.
kurundi ruhande za kwandi kumwe na Maîtresse Madrid ni Geneviève Beniyo kwizera Maîtresse Kabor ubona neza ko avuye muri Jamaica tukuramutse nawe turakuronderera rege mukanya urakoze cyane ko karege ko kubera ku bantu bo muri Jamaica hariya ariko agatabi nakotsi nezere kudakwega karibu muri ino show y'uno munsi episode ubona neza ko ari iy'icumi murakoze cyane sante tugenda buke nta kwiruka ndabereke ubundi turi kumwe ni Aline abaramutse nawe ndabaramukije amahoro y'Imana ndanabakunda cyane sante kini baza ko nabo nyene bagukunda ntari bijyawe turi kumwe na Parfait hano iburyo bwanje kandi nawe tumwakira baramutse koresheje indamutso y'amahoro ati je bijya bihara vy'inkende singomba ko ndabakora ko ngave twandutsanya nibagaza murakaraba kenshi gashoboka mwirinda gukorana ko zompanura abaganga baduha reka twakire ubundi turi kumwe ni Natia tuva bien nuko nyene ntera ndabimenya nakosa safi sana safi nuke ariko nashitse ko sana yego ntinga nashitse ko sana kataraba abatabaruke tugwikaze nawe muri kino kiganiro muri show y'uno munsi turabaramukije cyane sante nzako wandi kumwe na Bebebera Gogo Gloria Nizere kumeze neza nguwe neza sante sana nuko naba tuza kuba turi kumwe muri show y'uno munsi episode ni y'icumi sezone ya kabiri ari yancanganije hirya guze mu bya mbere ege baturi kumwe ni bamwe twari kumwe ubushitse Imana yakoze yabagarukanya amahoro nawe ndazi ko uri Imana yakurinze umeze neza uguwe neza reka tujane twese muri no ndirimbe bango upewe sifa mukanya turaza kuza dutanga Hallelujah.
asante urakoze Yesu warakoze kudukiza. Baraza bakavuga ngo amafaranga yacu n'imitungo yacu ndetse n'ibyo tworoye ari impene ari intama ari inka byose ni ibyawe. Urungano rwinshi rwararenganye kuva kuri Adamu kugeza uyu munsi, barivuje kubona muri kino gihe cyacu cy'iherezo. Avuga ngo waremye ibintu byose byo ku isi, ushimwe. Nuko rero yari no ndirimbo nziza ariko twinjiza mu kanya akeza ko gushima ibyo kudutangura umwidagaduro wacu wo gutamba no gutambira Imana. Twabanje kwishira amaboko y'Imana tufashijwe nabona baririmbyi bo muri Mukemwema kwaya ni hariya mu gihugu ca Tanzania mu Suru. Ndizera ko muri twebwe turi hano nta numwe abuzi cyashimira Imana. Kabo wobubuzi ikintu na kimwe uvuga uti vraiment hari ikintu cyo Imana yankoreye no ishimira? Oya, nta muntu n'umwe yobura icyo ashimira Imana. Honyine no kuba ugihema impwemu z'abazimu, icyo ni ikintu kinini kuko Imana ivuze ati ikurihisha impwemu ukoresha ku munsi ntazoronka. Urumva nibyo byose biba ari ibintu byo gushimira Imana pe. Nakuri badubise byinshi byo gushima muri kano kanya. Indirimbo ni igiswahili safi, ngira igiswahili hano vraiment asante arumva icarico. Ariko mikro yawe ugenda uyishira kure cyane, twavuze ko yiyegeretse kaguma hafi yawe. Terura ugumane nayo, ayigumane nawe. Igiswahili uracumva neza, ndizera n'amajambo arico yakufashije nawe. Ari ndatsinda igiswahili uracumva bavuze ngo asante. Urabizi nawe ko muri cyo uvuga ko Imana yagukoreye wishimira. Yego kirahari. No kwa wasaraye navyo ubishimira Imana. Cyose n'ubugombe bwawe. Nuko parfait nawe ndizera ko atabuze cyo ubwira Imana ati asante. Tout va bien. Nizera ko nakitobura. Sijabona byinshi nikiziba. Mana nyagasa. Pera, nawe nizera yuko gushimira Imana bitobotse. Vyobura ni boko. Katutusi bikanza kututu. Twakomera amashimwe cyane abaririmbyi. Nuko batwiza umwanya mwiza rero tugiye kwinjira mu kandi kajyu ko gutamba dutazira. Ewe nabazana indirimbo hano, indirimbo yitwa Narahezagiwe nayambariye bana ko naje nambaye nasobetse. Imba ngomba gutamba kaboro yashize kuri rasta n'umurapere yitwa Bface on the floor. Wahani wacha ari kumwe na DJ Paul. Ari kumwe n'umwigeme yitwa Vania. Indirimbo bayise Narahezagiwe. Mwebwe ntiyo mwari bwumva mviriza. Yo. Vania, ice on the floor. DJ pulling now we put mixing so. Good you bits now ni amiri bro. Narahezagiwe mu byo ndimo. Nico bituma bavuga nkahora. Bakera twambe tubaho. Ikibahamna nuko Ibase frère.
bereka ubworo bw'ikirenga ukimanukira mbere ibyo nkora byose nizera umukama aho nko kwimena kwibuye nta mpungenge umashira imbere igisabirizo nicyo cana ungenda imbere bitera imigisha imigisha nicyo kimenyetso bazoguma bimuma nicyo gituma ngeze kure let's go babura ico bakora bakakwararaza wagira aho ushitse bikabababaza bakarondera ikintu cyo kwangaza ariko imana nayo ikaguma ibamaramaza kuvuga nabi ntibisaba urunwa runini hari abajama mwicaranye umwanya munini umengo n'imbwa zabarigase ku rurimi kubera isaku bamamwo naguye ndagarutse kwanza nawe urondera umwembe mu giti c'ivoka abo bose baguhiga nuko wewe wasize aho batarashika reka tuje imbere nabo baca inyuma dukore nabo bagume basama umufuko w'ishati izobamara bitera imigisha n'abakunzi b'indirimbo za profane urumva ko tutabibagira bazoguma twabazaniye Bface on the floor tubazanira Vania na DJ Pole kuvuga nabe ntibisaba kugira urunwa runini oya vrema harabajama mwicaranye umwanya munini umengo n'imbwa zabarigase bazaga imbwa zarabandigaze ku rurimi Bface on the floor ngo iko mu kweli kabisa kabisa ariko imana nayo ikaguma ibamaramaza nta birebire mu minota mike gusa mu mwanya muto batanze message no ndirimbo irabatunguye ndabizi muyumvise gute ntibaga iratwika Iratwika. Hey. twebwe hano turabazana indirimbo z'abasani muga turaraba ino ndirimbo itagusigira ubutumwa buki abayikuriye zimwe vyagira gutya canke gira gutya tambisha ibinabiriya oya ikinata cyo gisigira abacumvirije ntituzana ariko indirimbo y'umusani urazi nka Fernando umunsi no mufata noca ndamubwira ntinyaruka hano ko indirimbo zibano turanazikunda wanashima turanazivuza kabo numvise Bface muri no rap mujana usanzwe mukurikirana ewa ndamufana vrema kuvuga nabi ntibisaba urunwa runini nawe yarazi kuruvuga bashi ngo urunwa runini abari runini nyine ariko yagonze kuva yuko umuntu agomba kuvuga nabi simaka ngo afise umunwa munini ari umuntu asanga afise akanwa gato mu gibijambo biva muri ako kanwa gasanga terana gapromoka terrible terrible arushina gitobotse yo nakore nino ndirimbo yayikoranye nuna muririmbyi DJ Pole muzika yafashije abaririmbyi benshi murazi nkaba MB Data n'abandi n'umwigeme twa Vania ahubwo umunsi umwe uzomurondera umuzana umpuze nawe DJ Pole canke Bface ndaguha nimero yiwe nitwava hano sawa asante sana cyangwa mugire irya rap uriteguye sawa ntutobe cyo bakora bakakwararaza wagira ushitse bikabababaza bakarondera ikintu cyo kwangaza ariko imana nayo ikaguma ibamaramaza kuvuga nabi ntibisaba urunwa runini hari abajama mwicaranye umwanya munini umengo n'imbwa zabarigase ku rurimi naguye ndagarutse kwanza ntawe urondera umwembe musi y'igiti c'ivoka abo bose baguponda nuko wowe wasitse aho batarashika abaje kuri Bface na DJ Pole nuko rero nk'abakunzi b'indirimbo za profane murumva ko tutaba tubibagiye twari tubakijemo n'amagira ngo muryoherwe mwumve ko namwe muvise akamaro kuri twebwe natwe tuzogira akamaro kuri mwebwe tukabazana ivyo mukunda ubwo natwe turaza tukabitura impanuro ariko reka tuveyo gato tugaruke duhimbaze rero nuno muririmbyi turi kumwe muri no ndirimbo yitwa ya
muramuzi yitwa Dudu ni ukuri ndirimba nezerewe indirimbo ya Yesaya ya aratabawe mu minsi turirimbe twese namwe bwe muri ko muradukurikirana isimbye iva mu mutego yarabirabye angirira imbabazi harima banezerewe naratabawe mu minsi y'imiruho igana ishimwe baba mu mutima naratabawe natakambiye Imana nzima zigirijwe nabona inzira maze wicaye kuri ya ntebe yumva ikiganza arantabara sezerano ryiwe ntirivaho icyo yavuze aragisora aca inzira atagira inzira uwo Yesu agira neza sezerano ryiwe ntirivaho icyo yavuze aragisora aca inzira atagira inzira uwo Yesu agira neza mu bihe byiza no mu bikomeye yabanye natwe aradukomeza yuzuza ishimwe yiwe mu mitima ahindura amariba mu bihe byiza no mu bikomeye yabanye natwe aradukomeza yuzuza ishimwe yiwe mu mitima ahindura amariba natakambiye Imana nzima zigirijwe ntabona inzira maze wicaye kuri ya ntebe ikiganza arantabara sezerano ryiwe ntirivaho icyo yavuze aragisohora aca inzira atagira inzira uwo Yesu agira neza sezerano ryiwe ntirivaho icyo yavuze aragisohora aca inzira atagira inzira uwo Yesu agira neza sezerano ryiwe ntirivaho icyo yavuze aragisohora aca inzira atagira inzira uwo Yesu agira neza sinzibagira ayayaya sinzibagira ayayaya wagize neza ayayaya 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 wagize neza tamba nawe nuze wibagize urukundo rw'Imana yagize ku buzima bwawe cheza yunututu ni ukuri indirimbo ni ya natakambiye Imana nzima zigirijwe ntabona inzira maze wicaye ku ntebe yumva ikiganza arantabara
sinzibagi ayayaya imbabazi za ayayaya urukundo rwawe ayayaya wagize neza wampaye amahoro ayayaya ayayaya sinzibagi ayayaya wagize neza sinzibagi ayayaya urukundo rwawe ayayaya imbabazi za wagize neza ayayaya 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 wagize neza oya sinzibagi imbabazi za urukundo rwawe ayayaya wagize neza ayayaya 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 wagize neza oya sinzibagi ayayaya imbabazi za urukundo rwawe ayayaya wagize neza ayayaya ayayaya wagize neza sinzibagi ayayaya mabanza ayayaya urukundo rwawe ayayaya wagize neza ayayaya 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 nino ndirimbo rero ubona neza yuko yarushize mu mwuka udasanzwe duce dusozera ko show y'uno munsi yite episode y'icumi sezoni ya kabiri nk'ibisanzwe ubona neza yuko ari indirimbo y'uno muririmbyi Dudu ni ukuri vuga ati haleluya amen umve 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 akajeje ndigahora mu itamari akajeje no kagiye akajeje gasikana ni muri Tarasisi Hope Ministry TV mwakoze kubana natwe reka mwese muvuge ngo ame duze twitahira abo twari kumwe ni Safi ni Bera hari sari witwa Maîtresse Kaporo Madrede akaba Aline twari kumwe hano Parfaite na Nana Nadia ndetse na Bera na Emmanuel Graphic twese tuti amen 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 urukundo rwawe ayayaya wagize neza Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.